uthi ke base belunga behamba uma befika ema-ofisi amakhulu kamasipala weTheku yayisithi inkosi esihlangene ngayo namhlanje ihuka kuzawungena wena kuqala isho enkosini enkulu inyanga yezulu uthi ngase ngidideka nje ukuthi awu yini ngene mina kuqala ngoba phela nami ngithembe yena ukuthi uyena ofika khulume lapha uthi kodwa ngoba wayeseshilo ngase ngihamba ngena kuqala ngithe mangena ngihlala phansi wayesengena ngilapha ekuthenini uShembe uyinkinga namanje futhi eyohlala inkinga uthi wathi mayingena wayeseshintshile lesilwane wayeseba isilwane nje sesezulwini wasiqonde kahle uthi uthe uma ingena ngaphakathi basukuma belungu benza lokhu ngesingisi ekuthiwa i-standing ovation uthi ngaxakeka ukuthi hawu labelungu base besukuma ngoba manje benza okungekho nje emthethweni yithi kufuze ngabe siyasukuma phela ngoba siyimenywa kwenzeka ini uthi ngadideka usho umnikazi wesithathu walu Nazareth uthi ngase ngidideka uthi khona lapho abelungu bangabe sakhuluma uthi yini abasibizela yona wawusiyaphela umhlangano ungashongo lutho uthi sase sibuyele emuva uzothi ke wena uShembe uyafana nawe kungenzeka kuphi lokho uma inkosi lesihlangene ngayo namhlanje isihambile ishintsha ibhantshi isifihlwa ngoJanuwari ka1977 kwabe sekufika ke sengizohlala phansi futhi emakhosi kwabe sekufika izikhulumi nezithunywa nabo bonke fanele ukhumbuleke njalo ukuthi masithi uShembe uyinkinga hayi uthi uyinkinga kuma Nazareth kuphela uyinkinga nje kubo bonke abantu abakhona ezweni hayi ukuthi uyinkinga emaNazareth kuphela wayesenikwa uprofessor uNgcobo ukukhuluma ukuthi akafakazi asho ukuthi yini ayaziyo wayesekhuluma indaba nje eyodwa ethi sasikade sise-Adams College sisebenza njengothisha kodwa ke esingaye namhlanje wayewuthisha omkhulu wayeheadmaster kwakwenzeka isimanga lapha e-Adams College kwangena ingane emanzini esizibeni uma ingena lengane sase siphuthuma siyobika singothisha sibika ku headmaster noma kuthisha omkhulu awu sekwenzeke umuga la asazi kuzokwenziwa uthi ke wayese office ngalelo langa ebhala nje ayikubhala uthi ke uNgcobo akaza sangiphendula ngathi ngiyakudlulisa ukukhuluma ukuthi hawu nakho kanjena wavelonga uthi ngaphuma ngididekile hawu umuntu onjani lo thisha omkhulu onjani uthi kukhulunywa naye kuthiwa sekonakele emsebenzini wakhe njengomuntu omphathi anganaki angangiphendula angasho lutho uthi ngase ngibuyele emuva la kwenzeke khona isigigaba sebefikile abantu bebaningi la uthi ngithe mangifika ngisadidekele nginjalo
uthi yayisiqhasha lengane iphume kade ikhona izibeni phumela ngaphandle uzothi inganekwane ke wena ngoba phela wawujwayele mhlawumbe uthi ogogo bakho bakuxoxela inganekwane usucawa nalento yala ekhaya inganekwane siyoninganekwane la sihlulwa ukukholwa inkosi seNkosi kuphela kodwa siyazi ukuthi sikuphi masila kodwa siyacela ukuthi noma kusihlula ukukholwa usizame siqoqe uthi thema iphuma lengane yayisibuza uthisha omkhulu uphi uthisha omkhulu iphume emanzini uphi uthisha omkhulu uthi base bephendula bethi hayi uthisha omkhulu se-office yayisithi nganayi engani mina bengade nginaye la emanzini imuphi lo uthi use-office mina ngoba bekade nginaye la emanzini uthi base bexakeka abantu nongcobo uthi ngaxakeka ukuthi ithini lengane ngoba phela ngimshiye e-office mina ngamtshela wangangiphendula waqhubeka nje wayibhalela lokho akubhalayo uthi ngase ngibuyele emuva e-office ngiyosho ukuthi cha thisha omkhulu ingane isiphumile uthi kwala engiphendula wayesethi kanti wena yini obuyilindele ngani ufikile wazobika bulindele kwenzeke ini uthi wasephinda futhi eqhubeka nje bhala wangamnaka qhubeka na kwenzayo yilo uNkulunkulu ke loyo esikhuluma ngaye noNkulunkulu esingamlandela uNkulunkulu wabazali bethu kodwa kusesiyena kwabazali bethu sekowethu manje nathi kwafika nathi ithuba lokuthi hayi owethu ke manje siyacela inkosi yamakhosi ukuthi sihambe kahle phambi kwendlela yakho noma zikhona izilingo usihambe kahle khumbule nabazali bethu asebelele uthuli nomhlaba khumbule nabasekhaya komama sebelele uthuli nomhlaba sikhumbule ke siphethe nezizwe akuzona kodwa izizwe zethu izizwe zomlando siyacela ukuthi ikakhulu lesi sikhathi lesi esikusona ungasuki kithi nathi futhi singasuki kuwe uma ngabe kwenzeka sidideka kodwa singawi ngomhlanje siwe nje ngedolo sibe sivukuze sikwazi ukusheshe sivuke siyibone indlela ekhaya Nkosi yamakhosi ngalawo manzi ngicela ukubuyela ngenzansi